Yang Pudamapu says the Sharman Impact News ki Manung the Taram Look setting as Manung topic say college Phagat-Hansi mission high which the name of the Garang say Lewak Sigi Minister the Hoduk Pikiba Dugumba college Phagat-Hansi mission high bagi Adugumbagi mission number Garang Che Hodok Masi Mwang the school Phagat-Hansi high bagi mission number 2019 31st May the page ani thokna page 1 page 2 ana Hodoki Matung Tarakpada Masi college room the su focus to the Yadri high bagi aim and objectives to Gimakada, college Phagat-Hansi, Habagi, mission amuk Tor Masiki mission se Yampava Kongtang, Punamunasum, Loina Yaning, Educa Tagan in Kali, Educa Wudabu, Maruna Phagat-Hanba, Habagat, Gansta, Sang the Yadava Sing perishing my components, my alma system do education system do with Lepon Badiate, Adua Awat Padu, Queenasum component, Karikram, what may am do some later. Madai do the Kong Yangan Bimota, Kong do Yangan Lui the Brigade, Yam Lak Panina, Garai Garaidana, Awat Pale, was at no Hina, Amon the Ying, the other area, do need learn Masang, the good Canada Tanzani. Lenkin bit of a guest sing the I get it from Bibasi, M. Lokendro, President Old Manipur College Teacher Association, a ham those Lokendro, Taramokari, the Lokendro, Oid Lincoln Bibasi, Pradeep Phanjoubam, Intiter IRAP, I don't predict Taramokari, the Pradeep Oid Lincoln Bibasina. Dr. Thiyam Bharat Associate Professor CSSEIP Manipur University ni Oja Boro Puchotaram Nokchari. Ihan anbase Oja Lokendro acceptai. Ahanba opening remarks hoina college Phagat-Hansi mission karamba being implication. Kuramjari. Tasengna college Phagat-Hansi mission scheme si koi Manipur government na NDEP 2020 lakh ki makha polak poina. Si pang paket piak libasi higher education ki oiba asobo kongthang amani che ya hamada thamjage tasengna masi yamna transparently tawba ama darkar oi ikoi ngasai gi masi gi scheme sina ai masi di media report to lakta ni ngarang CM karai bau kari yogra ke haibu di koi khangjadi ai tawba do scheme sina ikoi government amasung aided college singda lupa crore ani makai ki grant amam piraga infrastructure develop tawnabagi adu scheme amani haiba lei then scheme siki makhada magi in pero tu phau gi manungda chhatra singi hoji hoji leiriba attendance daily attendance se koi 20% da develop improve tawba then 5% कोई आउट ड्रॉप से कोई ड्रॉप आउट से 5% जो रिड्यूस तो हनबा अदुगा इम्प्रूवमेंट सो 5% इम्प्रूव तो हनबा सात्र से जी क्वालिटी से हाइबगी स्कीम मा मखोइना ngसाइगी ngaranggi bangthokhiba function dugi moina ngसाइगी लिपलेट अमा चाइथोकपदु दु यावे हाइजे हाइ हाइ अ यामने फजबे स्कीम ने मसिदा मखोइगी अहानबा स्कीम सिदा college government college kun marida first phase oina grant pi ni haina loktok bagi ke normal legre asida ngarangi oina college ahumda walk over pi ri haibagi ke normal su dumaina ta ki khoi aina principal sing da raujabi report ta dumaina lere ana masigi scheme si adugi metik phai tawbudu masi transparently aikoi na thabak tawba matamda aigi migi naidana thabak tawsu darkar oi habagi asam keno ma thamjage ngasi yam phaba lenga ki kongthang ni hanasu school Phagat-Hansi haiba Manipur leiba school humbu lokalaga school Phagat-Hansi haibagi torang chu paket pa hobigre adugi masigi paring oina amuk college Phagat-Hansi haiba sigi amuk kongthang amalor pasisu yamna phaba kongthang ni adu khangali sisu 24 colleges aduga college singsidida magi infrastructure educational system se phakanaba government ge site gi 2.5 crore si schoolagi college amam gi pine na ai be keno si yawre aduga masina masi taseng haragdi national education policy 2020 gi framework ta yengoragadi yamna chunaba observation namdi leje haitare kadam mahina da NEPC मागे क्वाइडिगे मरुई बसी एजुकेशन जिदा फ्लेक्सिबिलिटी मा दरकार ओय हेदी साइंस आर्ट्स अदुना तबा अमजो खोगी एनईपी लागदा दी
arts loiba satra su science ki subject lobagi facility pi re tare flexibility adigi quite maru ibadi equity and inclusion koi gi socially disadvantaged groups si ma makoi si kano to bidaba thadok bidaba sai college ki education system je da makoi si jo si yahon ba hai tare adigi mana light but tight regulatory framework amasu NEP ge maru iba masada pi is good governance aduga tongan ba auditing system public discourse me am to hai ba creativity critical thinking adigi creativity adiga mana multidisciplinary si oirakpase aduna NEP hai ba quite maru iba saktam si 2040 da multidisciplinary pura oirani hai bane ba kano se koi ge subject si amaga noina lokthoro sin ya pa khopa aduga hujik laiba school Phagat-Hansi haiba loriba lenga ki firepsi taseng naragadi NEP gi context ta yengba matamda yamna maruwai maramdi NEP ji noina ma hujik implement over hore haitare aduna sai gi implement over ko da magi quite challenging oiba area si magi teacher student teachers ratio sini koina quite maruwai si yamna maruwai ba haitare koi students ka teacher ratio sira chapchana koina teacher helaga su kanade aduga sadran helaga su wai ani si balance dan thamam da kale ada koi gi si phadan study tawga koi gi faculty wat pasima risma yaroi ada wat pasida koina sadran liter faculty ma house adi hai pos adi por sara nang bi ko hai aduna koina NAPC yenga sira aisu hanani phadan hanadi ko nong yeng da close am yaure wasi koi gi college sing sira especially when yengi si Manipuri yenga to wonde asumgi UP da Bihar so college si Saratchandra era college ni hail to bum basum lekan sa cluster college na maina Satra si 2000 ever 3000 have ka already I should have figure ni kender ko sudri cluster college na almaina means khari yaure ba si me as kup ni yenga khoi su kai to ya ge khoi faculty me so what han da no me water kan sa college kan da Satra li college su faculty water ni na lo su kan sa akhoi executive mangjabra kai su chapya ye kan sa akhoi yam sina balance sema kan sa akhoi gi si college ki Phagat-Hansi ba si gi pambai mo ka deni asena loibiri na te su si akham da akhoi machak wat pe ade akhoi oja wat pe ade adegi akhoi gi infrastructure wat pe ade the water kan sa da kamai to na akhoi gi makha da chathai di hai je akhoi na sum sai gi document thadok me am kan sa akhoi gi faculty wat pe post me am yam chaw na hai re sima fill up to di adre one I say hydro akhoi heta jenga kari kamai to no what no aro akhoi si tasena ta ka le no hum kai no kai si kopni hodi aro ke no akhoi na employment is over employed to so akhoi lebak si pesha si am ka pai lebak na te je deficit down le ka heavy post akhoi chapta na figure khang ro so yam na hairi adana simyam si akhoi hodi aro ba adana akhoi na dogan si da akhoi na English si hana da ultimately the proof of the pudding is in eating. Pudding phase masa phase esa decoration me yaw hawrum de kan de na adana koina how proof of the pudding is in eating is da akoi satra phok kam puthe he si jam da ka de satra phok kam puthe siregi ha machang go do ba akoi future leader go do leader is any field akoi science ni kan de arts ni kan is the field leader na putho pose kam ngam phre ga si su akoi na magi marking system si yaw hum thok ne